Estonia. Yang hadir Kongres UNPO sebagai wakil daripada negara dan bangsa. UNPO dan organisasi dunia sudah menembak bangsa-bangsa Timur berjuang untuk kemerdekaan. UNPO bagaimana hal-halnya itu berjuang pada kemerdekaan. Kerana Konferensi itu sudah dibina di tadi barang merdeka, barang ini merdeka. Kalau pun dijaga di Soviet Union, Indonesia, rumah dimerdekakan. Dan semua digerakkan itu. Kita harap anak Estonia akan berakhir segera. Jadi dia disebut hotel Estonia yang diambil oleh negara-negara. Dia namanya mantan hidup tentang Rusia soal dia, tapi hanya sebab diambil Estonia oleh negara. Yang pun angkir Estonia dia Iceland. Kita harap Estonia akan jadi Iceland di dunia mata. Now I will explain in English. My name is Dr. Hassan Diki. I am President of Aceh Sumatra National Organization Front. I am intending to attend the UNPO meeting. In this meeting, we discuss the transport of population which has been done by the colonial countries. UNPO is an organization of countries which are not members of the